Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, nje kukubwira ngo ko wanze kumva Imana igiye gukuraho amaboko. Sinzi kuri murabyumva. Ko wanze kumva, ukanga kwihana, ukanga guhinduka, ukanga guta ibyo byaha ukora buri munsi, Imana yo mu ijuru nayo igiye kugukuraho amaboko. Uburinzi bwayo bugiye kukuvaho. Ko wanze kwihana, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu ubwirwa ngo wihane, ariko waranze. Misi yose uguma ubwirwa, wirirwa mu rushengero, ariko waranze guhinduka. Ko wanze kwihana rero, ukanga kwihana, Imana igiye gukuraho amaboko. Uburinzi bwayo bugiye kukuvaho. Umuntu wese afite amatwi abiri arumva, udafite ugutwi nawe nta kundi. Iki ntabwo ari igihe cyo kukubembereza, we wa mukobwa we, we wa mumama we, we wa musore wa mpapa we. Iki ntabwo ari igihe cyo kukubembereza. Iki ni igihe cyo kukubwiza ukuri, kuko turi mu bihe bya nyuma. Buri muntu akwiye kumenya ko iyi si irimo irashana n'ibyayo. Mugakurugutira amatwi yanyu mukumva iby'Imana ibashakaho. Kuva igihe mwiyorobetse mwishushanya, Imana iranze uko kwishushanya kwanyu, irabyanze kabisa. Ndabaza ni ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Yohana igice 15 ku murongo wa 6. Yohana igice 15 ku murongo wa 6. Reka dusenge Imana. Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Mwami wanjye ndagushimiye, dore ndi imbere yawe ngiye igikoresho cyawe. Ndakwinginze Yesu, wewe uvuge ntaba ninge mvuga. Mwami Yesu, Umwuka wera Mwami aherekeza no magambo kugira ngo agende afashe imitima y'abantu. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turasoma mu izina rya Yesu. Yohana igice 15 ku murongo wa 6. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Aya n'amagambo Yesu Kristo arimo arakubwira. Umuntu iyo atagumye muri Kristo Yesu, umuntu iyo adakurugutiye amatwi ye ngo yumve iby'Imana ikiramubwira, Imana iramuta, uburinzi bwayo bukamuvaho, akagenda ataburinzi bw'Imana bumuriko. Mwabaye bate ko mudashaka kumva? Kuva igihe wakaburiwe n'ubu ntushaka guhinduka. Ubusambanyi uracabukora, uburyarya uracabukora, kwambara ubusa, kwikinisha, kwiba, kwihindura, ibyo byose gukobora urukoba, kwitukuza, kwirirwa muri familia planning, gukora iby'Imana yanga uracabikora. Mbese wowe uhugiye mu biki? Kudashaka kuva mu matwi yawe, wowe wagize iki? Ni biki washize mu matwi yawe kudashaka kumva? Kwihana ni neza yanyu, ntago ari neza y'Imana. Kwihana ni neza ya wa mumama we, kwihana ni neza ya wa mupapa we, kwihana ni neza ya wa musore we, kwihana ni neza ya wa mukobwa we, kwihana ni neza yawe. Wanze kwihana rwose uzatabwa nk'uko ishami ritabwa rikuma rikagira iki, bagace baritwika. Abanze kwihana bose bazatabwa mu kiyaga caka umuriro. Mwebwe mwaremereye Satani arabakoresha, muri ko muraryoherwa kabisa no gukorera Satani. Wewe uri muranyumviriza, wowe Satani uri murakorera, nawe ararindiriye gutabwa mu kiyaga caka umuriro. Wewe nawe uri kuramukwera rero uzatabwa mu kiyaga caka umuriro. Nimuhinduke
muhinduke mwemere ubutumwa bwiza. Kino gihe turimo ntago ari igihe cyo gufyinata, ntago ari igihe cyo kurangazwa n'iby'isi. Reba izo nyambaro mwambaye, ukuntu mwambaye nk'abisi. Mwishushanya n'abiki gihe, murishushanya. Ntushobora kumenya umukristo n'utari umukristo. Mwese mwabaye bamwe, kuko nta kintu kibagaragaza ko mwakijijwe mwebwe. Muvuga ngo Imana ngira umutima gusa, no kumubira hareba. Abirirwa muri family planning, mwebwe mufite ibibazo, murahanurwa nimushaka kuhanurwa, murahanurwa ntimukeneye. Ubugingo bwawe ntushaka kuburokora. Iyo ubona takagwara kakuriho, uca wigira uku ngo ndi muzima. Reka ndakubwire, wibagiye ko uwo mwuka uhumeka ushobora kuvamo umwanya wari wo wose. Ukuvuyemo ukiri mwubwo busambanyi, ukuvuyemo ukifite ubwo bwibone bwawe, uzaja hehe ko wanze kumva kandi uri umuntu afite ubwenge n'amatwi akora? Musige muri impumyi ntimuzi, mbese nta nubwo nimureba hisigeze, nimubona kisigeze kunuze ku muhero, ariko muguma munezerwa mwisi. Iyi si iri mu kuzingwa nk'inkaratasi, iyi si zazingwa nk'inkaratasi. Nimuyiveho muhunge muvi Babuloni, mureke kwikumbagaza Babuloni. Iyi Babuloni agiye ukomvomvogwa. Mwebwe nimwumva afite amatwi murumva, adafite amatwi na nimwumva. Kino gihe ntago cyo kubembereza uri kurandeba. Ubugingo bwawe nimba udashaka kuburokora ufite ikibazo. Erega ntago uzaguma ngaha ku isi. Nimwihane mukizwa neza, murekane n'ibyo byaha byanyu. Mwihane ntabyo kukubembereza. Ubwo busambanye, iyo minwa aguma bakurura umukobwa amabere, aguma afata ayo mabuno, baguma afite umengo nivoka bitemye. Ndabwiza uko ubwo busambanye mutabutaye, Imana izabatwika. Dore igiye kubakura amaboko, igiye kubakura amaboko. Muri abantu bakomeye, muri abantu mufite amatwi n'amaso, ariko ntago mushaka guhinduka. Ese mujyanga Imana ntibabara? Imana irababara, irababajwe n'ibyo byaha byanyu muriko murakora, mukabikora mwihishije. Mwabyuka mugafata Bibiliya, mugenda ngo mugiye kuvuga ubutumwa, mwaraye musambana, mwaraye mu bajura, mugenda kwiba, abandi mwiriwe mu bapfumu, mbese muri abarozi, muri abicanyi. Mukwiye kwihana bicitwe uyu munsi. Mukwiye kwihana bicitwe uyu munsi. Nimwihane, mureke gusuzugura Imana. Urayisuzugura, niwava mw'uwo mubiri uzavuga ati mbabarira. Imbabazi uzihabwa ukiri mu isi. Gira n'ingoga, ukiri mu isi ntuzarahabwa imbabazi. Niba udashaka gusaba imbabazi ngo utandukane n'ibyo byaha byawe ukiri muzima, nta mbabazi uzasaba niwava mw'uyu mubiri. Nta mbabazi uzasaba niwava mw'uyu mubiri, nta mbabazi uzaronka. Amaraso ya Yesu Kristo ari mwashaka kukwenza ubugihumeka uwo mwuka wawe. Wagiriwe ubuntu n'Imana, uracahumeka kugira ngo wumve ijambo ry'Imana, ariko ntushaka kuryumvira, ntushaka guhinduka. Murafata ijambo ry'Imana mukajonjoramo twa tuntu tworoshe akayitwa mumira, ariko ibiriko birababwira ngo mwihane mukajonja muca muta. Umengo muri nkoko ziko zirasura, zitora utwo dukeneye utundi dusura. Namwe niko muri. Amagambo mwumviriza, murajonja tuya tuntu tworoshe twimigisha, ariko ibikomeye bibabwira kwihana mukabitiyo ntimushaka kumva. Reka ndababwiza ukuri rero, Imana igiye kwakuraho amaboko, Imana igiye kubata, Imana igiye kubata. Mukwiye kwihana mugatandukana n'ibyo byaha byanyu muriko murakora. Mwihane bicitwe uyu munsi, mufungure imitima yanyu. Nimwihane. Umwami Yesu yajeje gutwara umugeni. Nimwihane, muhinduke rwose. Mwihane, ntimuze muvuge ngo ntimwabwiwe. Ubutumwa bubarokuba, mbese ubutumwa bakura mu byaha niko murabwanga. Kino gihe tugezemo ntago igihe cyo gusinzira. Kino gihe tugezemo nico kuba maso.
kino gihe tugezemo nta gihe cyo kuryama, kino gihe tugezemo n'igihe cyo guhaguruka. Wewe uri murandeba waryamye n'inkunda zarekereye, muhinduke. Nibiki Satani yabahaye ku buryo abahera mu bya mudashaka kubivamwo muryohererwa ibyabaha? Nibiki? Umwami Yesu yaje gupfira wowe, ariko ntushaka. Kubera iki udashaka gukizwa? Kizwa bicitwa uyu munsi.